Yemeteni kwa korekana ase county ya Nyamira korawa nomo waziri o social protection Florence Bore na boigo mugavana we county eyo ya Nyamira Amos Nyaribo oyo baga kora umuroberi yo ase chinsemecho okwana ase omuyega oyo nigo omugavana oyo Amos Nyaribo nyarako bakoburia abamenyi be county ya Nyamira banyarako bagutigana no bosimeki bemeringa mumbale bale ne chindoche hasata biringo yanyareko bageko musama cha mange na koirara gukamukia chindoche aime county ya Nyamira boigo omo women representative korase county ya Nyamira Jerusha Mumanyi omo bunge okitutu masaba live gisairo omo nogeri we bunge ye county ya Nyamira igatia baraibande nigo babwaterana asomoroberio yo asensemo ya Nyaisamanga ejo gotoka sebunge ya kitutu masaba job mangina nyarako bawikirana asomo yego yina gutwarika ni roboti rokobatia Ekero ensi ya Kenya yatwara lituko linene lyogosimeka emete county ya Nyamira tetigiri maega ase omuyega omonene oaliganibwa ase sukuru y'oboroso ya Nyaisamanga. Asante sana. Thank you. Igatia baraibekirana aroro no mwaziri otenenerete orosagero labor and social protection Florence Bore omoriki obotambe ase wizara eyo Joseph Motari omugavana we county Nyamira Amos Nyaribo omoteneneri bwabangina ase county Nyamira Jerusha Mumanyi omubunge okitutu masaba Clive Gisairo nabaraibande. There's another one. Okay. Run to this one. Esegeto enenenjarwego ase abamenyi gosimeka emese chinga kechi chemura elinde bwetanga korwase obobebogocha wetera asogoncherelia kwelire. Mumeona janga ambalo tumekuwa nalo la kiangazi. Kwa hivyo mvua imekuja, tutumie nafasi hii tupande miti ili tupate nini? Hii kiangazi tu avoid. Kwa hivyo tuendelee na hii kazi, tupande mti. Ukikuwa na sherehe, panda mti. Kitutu Masaba, we are going to do our best to ensure the government target is achieved. Pale through CDF huu mwaka peke yake nimepanda miti 1500. Popote ambao watu wanaishi, afya yao itaendelea kuwa mzuri kama mazingira yako mazuri. Kwa hivyo serikali yetu imehimiza sana ya kwamba lazima tupande miti. Boigo igatie chinsemo bacharira nechera y'abana ya manga na gutwara umusangerekano asegeti kyamanga asebaina na emete. Mmepewa milioni ngapi? County Commissioner 4.3 million. Hiyo kwani watu ya Nyamira nyinyi ni wangapi? Mimi najua nyinyi ni watu wengi. Kila mtu apande miti 5 tutakuwa tumemaliza hii kazi. Umuhimu wa kuchunga mazingira yetu. It's a collective responsibility to ensure that our environment is protected. Tuchukue fursa ile mvua saa hii inanyesha kwa wingi ili tuweze kupanda miti na kukuza hiyo miti ili tuweze kutengeneza mazingira yetu. Ensemo yaye omugavana bwe county Nyamira narwa ekuro entindi gotyase bali basemegete emeche melingamu angene chindoche koyorusia aroro osembache kwirerwa egechambo keryo gochakera omochenyi oikomina kabere omwaka oyo ototayitira ni amache ase chindoche cheito nande njayo katokwera ni amache ayo abana base kora chinchangana nchirichi asirete koroche noko rusie meringa muroche ochakero mutenye o December ngwanza tore kubutore mete roche igori obwate mete mbuyana oye chweri mapema ekiara kero togoja twaetiriri chiko lirago sibechera ostobutore mete toechukuru kero ensengima yabage guchengira lichiko lyogosimeka emete abamenyi be county Nyamira mbatigiri maega ase baba bagosimeka emete chinsemo bingo reporter ya Ndizi TV korwa segeti Kyamanga Stadium Job Maangi.